Come on, please speak up. Don't be nervous. Come on. Yeah, speak something. Speak something. Be bold. Don't be afraid. Come on. Speak up. Say something, please. Subscribe today. Norte, final ground Ladak, Lampera de Gonzales Arzumato, Alamedopa. Ketensi, contestant number 1, Alamedopa, Maranso, Gonzales Arzumato. Contestant number 1, Timothy Lakarsi. His wrong path. I want to cross my family, so I want to win his wrong path. Thank you. Now next, contestant number 2. Ladangan kita jalan dulu. Come on, please speak up. Don't be nervous. Come on. Yeah, speak something. Speak something. Be bold. Don't be afraid. Come on. Speak up. Say something, please. Pilih seorang ini ada. Say something. Alien alamen, tidak mungkin alien alamen ada.
English president ini kemarin kafe apa ada? Aku son may I request lah coba das lo coba aku son lah karena itu kan aku tidak bingung. Alang dia lah pola sopi ni aku son aku tidak. Grooming ako gusto. Pick up questions sige na. Big shit. Pick up shit. Yeah, I still know, but she is confused according to me. So, yeah. Now next, contestant number 3. Please come forward. Amen. Dino Olma, Modisa Terror people. May I know your name, please? Just tell your name. Kalau nanggimen cintanya tak. What is your name? My name is Tina Raputi. Okay, thank you. What is your Kadang Irfan, aku bisa tidak tahu why is our culture important for our youth. Ini tu majukan, ini tu reason sopan, kopi polisi, RD itu kenan sama. Why is our culture important for our youth? Ini tu majukan, ini tu reason sopan, kopi polisi, kenan sama. Ini tu majukan. Reason sopan, kopi polisi, kenan sama. Jutang bukti berarti lah. Jutang mengungkang temuan. People kita dulu omi kalau langsung hawa roh berisu di korong mati mamai bibi jadi. Lalu jutang people kenal kok. Especially youth di dunia hari itu yang kemana kenal kok bilang. It's very simple as that. di Karnia Roti Kineko? And Semo Kabilo, laki-laki, atau why? What is that reason behind? Sorry for nangingin ibadah Bapak. Aku belum bilang pikir longer. Situasi. Nanti letak kafe token, nanti letak kafe tidak sama kesehatan. The mission script is much easier.
Now, next, contestant number 5. Please come forward. Also, social media ka use kali. Social media tu jadi kali. Facebook, WhatsApp, etc. Bukti itu masih kalau masuk social media, mungkin tempat kapan betul kita mati mungkin tempat pacekan curang. Oke. Kare kata. Now next, I would like to request, please to come forward, contestant number 6. Nah di kaprek dengan aku juga dengan teko, mati aku juga gitu. Metang ada sih, kau si batu perlu nanti, mati. Metang kau si bakan kau perlu nanti, kaprek atau nanti aku juga gitu. Jadi kaprek kan kunci ke? Dan sesi apang body konon lapen di dilihat di depan kini udah di angkut si menai lo arnam di kian di cuma ngerti si kilo nasi. Kapan si menai lapen? Now, What is the most important part of beauty? Nah, di meja santai salah satu yang begini. Dilihat sampai berjalan. What is the best part? Most important part of women part. Thank you. now next, I would like to request, please to come forward, contestant number 8. Yes, I can
please to come forward. Contestant number 9. Milimen Sami Claret Erenpi. Sami Seroda Timupi. Satu sopan. What kind of obstacles did you have to overcome to complete in this program? Ada kan tanah dana, lunak. Kalah. Alena pun dah tahu kan? Alena pun dah tahu. Nanti langsung Sami Rongkan Kasih Patelo siapkan nanti berpipi Aki Sunglo itu lapet kalau langsung Aki Sunglo kosong nanti Kasih Patelo Kasih Patelo kunci nanti langsung Sami Rongkan Kasih Patelo lalong nanti berpipi Aki Sunglo itu lapet kalau langsung Aki Sunglo nanti kosong terus kita jauh mati kosong terus kita jauh Thank you so much. Today for the program, the Now next remote control दो गोलक थे नमाते नेथाना power yang sini lagi netan jakong दो गोलक थे nanti kopi bakal so jakong थे deteksi nanti dong si jakong दो गोलक थे nanti kopi mah deteksi ini hang jakong दो गोलक थे halaman so jakong थे nanti kopi lo deteksi Apa yang kau bilang? Kisung ke boya hui kerap tu Tidur di sumur kerang lu. Lah, nanti ini tidak kau protes tak kisung tidur kau kerang berdua lah. Tidak doang apa yang ini? Tidak